Asai tong kanai mission episode ko katina mago ina le ra chamno da ni mi hai NGO tuna sa mai non governmental organization ra mai te CSO tuna mera mai tu thaina the ani ko tu CSO sai thai tribal apex body nungwai ta thaina ai ki kapeng ko tu CSO sai thai non governmental organization non profit organization ti hai CSO tuna ni kum thaina the kana mai tong phuom hai to be phuom so to me ta mi he across the globe kan di kamom ko thui na khaw me go in the except solo mi tong organization jat khare kana mi hai volunteer suna thau ko mai ka kandi ta ra me de ka jati ta ra me de kan di me khang roi gai mi tan ta lo ni ye tra ka khat me nung goi wong kriu la ta na form so la ki ta noi te mi hai policy act aju pass lo na katong kandi khaw country khaw ka siam lo na government re na thai taw lo mai ani me goi re na thai taw lo me phom ka sat khathe NGO to mai CSO to me ne ba kami choti ki ani umbam ko hai quite recently me lam ko e thai min go mi asa me ani ko thai rai mi ha mi he sian how to be bomb politician ngoi re na ministry khawra me tai scheme ta la na ministry ko so ki NGO tong through ko ne sian la pala na me sian tai kalam za me ton chin su kai mal gi how to ngam na su mai thiak la taw nu pi tong khulai kom na ni re ka khalo me po khnai to NGO to me ti hai na me ti ha ma ge kling tho NGO to me hai development specialist development lam kho serious na government re na tangong tang mang mai government re na ka khan pat tang mang mai tangan na tawran ko India kho hai activism le NGO no ga kriu lana RTI ko mai right to work ko mai ekong ko mitong innovative so mitong ek ton pang India ko contribute to solo mi hini mi to contribution pai na nai kona policy reform so kha ramegetai idea development model kathan bungwang khang ramegetai government ni ham kai tang mang mitun tai ham kai tang mang mitun tai fundraise sulaki lagwang laki tan ta lo khang to ko ma kai ko miza goi hai NGO re na ta no mi the kom na mi hai ani gandi ko to thai to mang mi tu MSW sam mai ta ko to kai mai the ko mi ki BSW cham mi ko mi za hai social work sam mi ni ani ko to thare ko to gai chang kha kom tina ani ko hai NGO ni kapum tan ro mi hai rao mai the me ta ming long le no ne ko sai ti RNBA hai rap de the sek thu na tan chi na ba me kani nai moi de me ki tai mi non le ra khata sai di tho ko mi non da sai di tho ani ha pa ina ka sing rao the kumla na northeast ko sai ti Assam hai pa ina advance ro tan me microfinance ko me ko ma kani 100 crore 200 crore nai na me kai NGO ko ki sam lo ki kam su chui na so mi nai the or NGO khoni kani tong annual turnover tai 20 crore 25 crore 30 crore ting kong ko na mai turi na pa ina community khang development ta tan kan ba mi nai ra jelo na RNBA ni ta thu Manipur ko to one of the leading organization the RNBA ani za na ha mai ro mai jileng no mai za na ha tamelong no ne district ko na ba mai ha mai across Manipur ani ni ta na bam thi ta mi ru ko dai te north east ko ni ani tong operation he extend jo ka ho na bam the na mi hai livelihood to na khotan mi tong NGO khat ran na nai dai nai kha hel khotan mi he chi hak me khanai kha or climate change kho hai kumna thematic wise ko ko merina education kho mai kumna lung kut na deep dive su kaina pai na kathu kai tang na ta na chu chi na ba mai ta wai hel ko sai ta na gran ko mera merina 100 crore ti lo tina kani tong
health tong service hai government le kari le ki pai na community khangai mi tan ta na ba mi nai de kum ne NGO tun sawam he development specialist tun bang the mi ngai ka ni bang go do NGO to hi to wi chu mai kuni ka man tang na thai to mang do NGO ko ta mi ko tini sa khong so ma ani jar hai thai ni thai taw lo ma ko mi tong pot khat ai to meram mi bang go do NGO ko sai te okay cha khong su tiang na so mi bang group khanai to the mi ni mai to ka ni go to hai tini su tak ma khe kalam te thai to mang mai to ne anjina sai ai saloni mi hai alaw non yu non pang ko ni NGO hai na ni su gur khanai di kan se ani kho hel ko taw tan chi me ma he ni tong district kanai kho और इन लाइवलीहुड को तो आरएनडी ने सोबंते से सोबंते क्लाइमेट चेंज को थुक को खनाइ दिए ताव ता जे फाउंडेशन ने एजुकेशन को गुरबमते हेकमना बाय बाय ना कतों ताव स्किलिंग को गुड खनाइ दिए हमना थीमेटिक वाइज ता एनजीओ है गाई गाई में नि होय कसे पलाना छु खनाइ टू मिलाम को है women empowerment को मिलाम को है गुड खनाइ है ता है से तो कसे हम खाउना बमते सीरियस गुड खनाइ मैं कुमना अनि उतानी तुई थाई पाई ना गैंग मी थी बंदे अनि खोला इनको एनजीओ पंगु दाओ आरएनबीए कुमना नसिनी तांगा में एनजीओ पंगु नाइ खा कई दो खांगम बंदे रो मिता जले रो मिता आरएनबीए सिंग हिजु खांगम ngam ti sini कुम तम रुबु रे दाइ राम लोंग को मैं कुम एनजीओ पंगु नसिनी फिंग फिंग ना गाय में नाइ ते नि उजा त पाई ना खें कु दोंग नो दे नि दिया कुम दिना sai mai le ka jaw na mai ko ina ko ai saloni mi hai ani u hai politician ko mai IAS officer ko mai government dong da doctor engineer ko mai hai ko milang na ta tan chang di the minon di the officer ta na so khwang su mi ja hi ni ani u gan kai khang to nai the ani ri so khwang su ni mi hai across career option sports tali mitani NGO khotan metani farm daina success subamitani business sumitani kamai kamai re tan me tan tun te tu bitong kai me tan nai bo me ta tai su khong sun tong theni wa post na tai tai su khong su me ham ma am ti tu ani we sa khong su bon mi tong designation ne pangu na dina ani ban di ko tho mera me ba mu to award ti na ba mi haiไม่กุมน่ะฟูแล้วนะอันนี้เขาตันช่วยไม่ก็ไม่ตานนะบ่ไม่เขาได้โซลกีกะตานเขาได้จ้าวแล้วนะก็ต้อง personality ได้จ้าวนะสักควงสู่สำรับนะสุดที่ไม่ตู้ลาวนงไว้ได้เท่าต้องมีไว้คันนี้สุกายตรงสิอันนี้ตู้ IAS นะแต่จริงเปรม20ปุ๊กทุนกูตั้งแล้วนะบายมีไว้แต่ตู้รำคัดจิกมาไหนถ้วยมีตานหาไม่ได้ตัวกุมรอบที่มีตู้หน้าไว้ลงนิ่งกูให้ motivate สู่ถ้วยมักต้องไม่ตานอย่างแต่ง่ายไม่ตานในเรื่องนี้นะอันนี้ลุงนิงคนนี้ NGO ลำบากตาไม่เลยก็จะนะบ่ายมีใส่ NGO ตรงลำก็ท้ายมี just NGO ตรงนั้นดีไม่กุมนะ entrepreneur สุดเลย business สุดตรงลำนี้เขาเรียนนะอุตสาหสุดตรงลำนี้ or any other thing กุบนะ one by one ก็ลำเด็ดท้ายละตัวนะตานช่วยไม่ได้ respect ช่วยนะสุดแล้วนะ motivate สุดแล้วไว้ที่ไทยมาทั้งเท่าตัวมินิไม่ก็ไม่ง่ายไม่ตานดีไงนะตานปนี้कमना IAS ta sukong surya to hame kini tani subam ni de ti to maina ti de kan di kha UPSC exam thapa minute ti de kan di kha bai me goi to budu khong sin de to mi tong wa khal lon ti chang to suma kha ani ha tina ka to balance su kai le ki realistic su tha hong ge nai te ta mera mi kan di to tatyo Europe ko tatyo America ko tatyo ta even South Korea ko Japan ko tatyo kani ko kani kong tang mo mi nai de lang ko kani ko to CEO to kumai private ko sendai si minungwa heri kani urina pa ina sukong so mete so da to billionaires nun ko meti hani hinung ko kong kanti to kani ni sendai si to kum sume ko to kani media kati na nai thega me ji to he goi ha anu balance solana gai me tan me goi ti ha ra wang di khang ani kan di khang mansai khang nature khang society khang gai me tan me goi ti he chamrop problem geng nu mai gai nu mai tan koi ti he chap ram ani ko lam thai lo laki cha khwang su loi ti thai ma thang thau to me na nu ngai khani gai pini ko na NGO hai ni chabon nun gan se ka jaw no mi bam de exposure pai na phange horina ning ting pai na phange kan di ni pai na ron to pani sengdai me thai hau me goi le na ni alam na to pai na interaction su pani ning ting phang pani na pai na gai mi tong platform khathi mi ka na mi hei aniu tan rap ni mi bam akhade kam na aniu na no wai tani encourage lo no mi tong career option khare to mi ta
sai ai mi tong sector khore gong pi yang khore mi tong experience ni me ko na kho ai tina share lo tong te tong ko te